Ngifuna ngimtshelile uNomsa ngathi umntwana lo angeke akwakhoneka ukuthi akhulele lapho. Uthe bathi uNhlanhla umthiye ukuthi akhulise umntwana. Ngathi mina umntwana lo angeke akhulela noNomsa. Uthi ukuthi uzokuhlala 20 years because umntwana uthatha 20 years ukukhula. Ngathi uzokuhlala 20 years kwami la siphambane ephathisini nawe angikufuni la. Then ningakakufuni nomntwana lo angimfuni la. Nayi into engishilo. Into yamaratha ukuthi basho ngithi bana thatha amaratha angazi ngiyitshela ukuthi. Leyo ngiyazi ngifomuyizwa ngoNomsa le. Sesikoleni ngeke mina ngiyaphakamisa. Ikhona. Masika ngena nokulonye mina sesikoleni ngiyaphakamisa. Yabona mfowethu. Lalela ne? Chukuthi nakathi umntwana lo kahle kahle isuse izakhe sikutshela iqiniso umntwana lo mncane. Umntwana lo ubelethwe yini? Ubelethwe ngwe. Ubelethwe ngimi. Jama kangithi ubelethwe ngithi ubelethwe yini? Umazi. Awumazi. Umntwana lo ngwakaTanhla. Ngizwa ngithini? NgewakaTanhla. Umntwana lo ngesintu ngwekhabo lo ngwekhabo Stele. Unfortunately. Ikomi yakhona ukuthi umntwana wamagula loya uthi usicela ngwekhabo. Naye usicela loya ngwekhabo. Okay, so makesi luli. Yeah, naye musila right. Right.